Zdaj bomo prišli na drugega govorca, to je magister Petar Petrič, odvetnik v odvetniški družbi Kljajić in Petrič. Ne samo to, Petar je dolgoletni član Hrvatske udruge za mirenje, je medijator in tudi trener in je opravil pri našem društvu Train the Trainer za medijatore. Dobrodošao, Petre, da i tebe pozdravim još i na hrvatskom. Dobrodošla. Što si se odazvao našem pozivu i što imamo priliku čuti još jednog odvjetnika. Kao što vidimo, dosta odvjetnika je na ovoj našoj konferenciji, webinaru, što znači da dajemo posebnu pažnju odvjetnicima i naravno ulogu koju odvjetnici imaju u medijaciji, a naravno i u svom poslu. Znači, zanima nas više pogleda, kako je juče pričao Janez Starman, uopšte o položaju, odnosno svom pogledu na medijaciju, a ovdje nas interesuje i kako ti vidiš taj, kad si odvjetnik i medijator, kako ti vidiš tu svoju ulogu, kako to povezuješ. Tako da, Petre, izvoli. Hvala, Gordana. Evo, čast mi je sudjelovati na konferenciji, pogotovo što se konferencija održava povodom 15-godišnjice osnivanja vašeg društva. Ono što sam želio reći ću u ovih 10 minuta, ali nakon jučerašnjeg saznanja da sam dobio nagradu, više ću govoriti zapravo i to za promociju medijacije, više ću govoriti o promociji medijacije i ulozi odvjetnika, ali i nas u Hrvatskoj udruzi za medijaciju, na promociji medijacije u Hrvatskoj, pa i šire u regiji. Samo da se ukratko upoznamo, ja sam medijator od 2015. godine i trener medijatora od 2019. godine. Kao što vidite, ne puno godina, ali nevjerojatno intenzivno živim ovaj medijatorski život i to mi je dalo zamaha i u mojoj odvjetničkoj karijeri. Član sam Hrvatske udruge za medijaciju, a i Centra za mirenje Hrvatske odvjetničke komore. Društvo medijatora je posebno u mom srcu, Slovenije, je u mom srcu jer sam u njemu završio, kao što je to Gordana rekla, obuku za trenera i nakon toga održavam obuke i sudjelujem u obukama u Hrvatskoj i medijatorima, budućim medijatorima, sucima, odvjetnicima, a posebno mi je na srcu i Društvo medijatora Slovenije jer sam tamo neposredno pred COVID, krajem 2019. održao predavanje za članove društva i pod nazivom Odvjetnici u parnici, razlike između odvjetnika kao zastupnika u parnici i savjetnika stranaka u medijaciji. Ono što bih vam rekao je da svatko od nas tko osjeća ovaj poziv, a ja sam ga osjetio već od prvog susreta sa medijacijom, bi zapravo mogao i morao raditi na promociji medijacije, u toj nekoj humanoj želji da prenese što više znanja o medijaciji i iskustva budućim medijatorima i novim generacijama pravnika, ali i svih drugih profesija. Dakle, ne samo fizičkim osobama, ne samo poduzetnicima, nego i onima u našim profesionalnim krugovima, to su suci, odvjetnici, pa i suci i odvjetnici međusobno. Ja bih rekao da je moje prvo predavanje u Hrvatskoj udruzi za medijaciju se zvalo Odvjetnici i suci kao pokretači medijacije. Nevjerojatno je koliko te dvije profesije, a zapravo rekao bi jedna jedinstvena profesija, osobito jedinstvena kada se radi o sucima i odvjetnicima koji su ujedno i medijatori, koliko zapravo ta profesija može otvoriti vrata medijaciji. Zašto? Pa zato jer su i suci i odvjetnici na izvoru konflikata koji su prešli u sudske sporove. Kako još promovirati medijaciju? Ja ću vam to sve prikazati kroz neku svoju osobnu priču, ne zato što smatram da to posebno dobro radim, nego jednostavno tako vidim promociju medijacije među različitim profesijama i unutar svoje profesije.
Znači, pisanje članaka u stručnim, ali zapravo još više u drugim publikacijama koje čitaju građani i poduzetnici, prema mom iskustvu ima vrlo veliku moć informiranja o medijaciji, i to onih koji se još nisu uopće susreli sa sudskim sporovima, a još više onih koji su usred nekog teškog ili manje teškog sudskog spora. Mogu reći da veliku moć u promociji medijacije imaju upravo i nagrade koje daju ugledna društva za medijaciju. Upravo kao što su one koje daje vaše društvo i, rekao bi, i moje cijenjeno društvo medijatora Slovenije, baš kao što to radi i moje matično društvo Hrvatska udruga za medijaciju. Od jučer kad sam saznao da sam dobio nagradu vašeg i, opet ponavljam, i mog društva medijatora Slovenije, moram reći da hodam barem 10 ili 15 cm iznad zemlje. Čak mi i dvije teške rasprave koje sam upravo jutros obavio na Trgovačkom i na Građanskom sudu u Zagrebu, a koje nisu imale puno elemenata duha medijacije u sebi, nisu uspjele spustiti na tu zemlju. Jučer kad sam vidio tko je sve od uglednih članova vašeg cijenjenog društva dobio nagradu i da sam ja među njima, nakon što su se reflektori i monitori ugasili, ušao sam u sobu gdje su me čekali moja Ana Marija i moj mali sin Tomas i čvrsto ih i ponosno zagrlio i doslovno sa suzom u očima primio čestitke. Naš labrador, za koji kažu da je zapravo medijator među psima, veselo je skočio na mene i dao mi jedan pseći poljubac. Niti jučer, a niti danas nije i nema ponosnijeg čovjeka od mene. Sličan osjećaj, moram reći, imao sam i kad smo kao ured dobili odvjetničku nagradu najuspješnijeg ureda u medijaciji u 2016. godini u Hrvatskoj udruzi za medijaciju, kada još nisam bio na jednoj od čelnih pozicija u toj udruzi. Ali zašto vam to govorim? Da na vlastitom primjeru pokažem, a znam da vi to znate, koliko je važno nagraditi one koje cijenite, one za koje samo pomislite da bi ih možda trebalo nagraditi, ili čak za one koje mislite da je prerano da ih nagradite. Upravo oni kojima je možda prerano da dobiju nagradu, upravo su oni vrlo često najzahvalniji primatelji nagrade i na njih će svaka nagrada djelovati nevjerojatno motivirajuće. Nevjerojatno je koliko takva motivacija ima učinak na ljude, na medijatore, na one koji se trude i žive za medijaciju. Rekao bih da je upravo to prava promocija medijacije, jer i svakom od nas je potrebno malo ili čak nekima, na primjer meni, puno potica, malo ili čak puno priznanja da bi išli još više i još dalje. To je prava promocija medijacije i upravo ova konferencija koju vaše društvo je organiziralo je upravo prava i najbolja promocija medijacije. Podijelit ću vam neka iskustva kako to radimo u Hrvatskoj, na hrvatskom, rekao bi, na hrvatskoj pozornici medijacije. Prije 3 godine pokrenuli smo održavanje okruglih stolova pod nazivom Odvjetnici u medijaciji. Na ideju nastalu u našem odvjetničkom uredu, odnosno društvu, spremno su reagirali u Hrvatskoj udruzi za medijaciju i započeli smo održavanje okruglih stolova na koje nam se odazivaju suci, odvjetnici, pravnici, psiholozi i predstavnici poduzetnika. Dakle, svi su dobrodošli, upravo kao što je to i u duhu medijacije. Održali smo ih do sada 8 u posljednjih 2,5 godine. Za vrijeme korone smo malo usporili, održali smo jednu online konferenciju i moram reći da je online konferencija kao i vaša privukla velik broj sudionika. I to ne samo sudionika aktivnih medijatora, nego i onih u kojima se ideja medijacije još nije dovoljno osnažila i koji nemaju dovoljno iskustva na tom području. Ali sudionici nisu pasivni slušači, oni nastoje biti aktivni, postavljaju pitanja, daju sami odgovore, drže kratka izlaganja u okviru tema okruglog stola i ukratko rekao bi da su zapravo ti dani za nas odvjetnike
organizatore, a i sve koji sudjeluju na tom okruglom stolu, pravi praznik medijacije. Kada vam kolegica iz Novigrada u Istri i dođe na okrugli stol i to u fizičkom obliku i taj dan vozi 7 sati da bi sudjelovala na okruglom stolu koji traje 2 sata, ili kolege iz Splita, Rijeke, Pule, tada znamo da smo napravili pravu stvar. Do sada su nam ugledni gosti bili upravo vaša predsjednica, sutkinja gospođa Gordana Ristin, poznata kontinentalno i interkontinentalno, zatim Zoran Milivojević, svima znani predavač i stručnjak transakcijske analize, zatim odvjetnik Blažo Medić, poznati medijator i zapravo predvodnik medijatora u Srbiji, zatim ugledni profesor građanskog procesnog prava kojeg i vi vjerojatno znate jer djeluje u Sloveniji, a to je profesor dr. Alan Uzelac, ljubitelj i podržavatelj medijacije. Kada osjetite tu energiju u kojoj se zapravo fizički natiskaju svi koji nešto znače u svijetu medijacije, ali neću reći koji nešto znače, nego zapravo koji su zaljubljenici u medijaciju, tada znate upravo da ste napravili pravu stvar za promociju medijacije. Kada ljubiteljima medijacije ili onima koji kraće ili duže posumnjaju medijaciju, prikažete da se baš u tom trenutku kada se održava okrugli stol ili rekao bi taj panel, da i najveći rješavaju postupke u medijaciji kao što su Samsung i Apple, kao što su američki igrači hokeja na ledu i nacionalna hokejaška liga, kao što su žrtve zločudnih oboljenja protiv Bayera Monsanta ili ženska nogometna reprezentacija i nogometni savez ili indijanska plemena države Oklahome protiv države Oklahome, tada znate da zapravo cijeli svijet svoje probleme može i najveće, ali i puno manje riješiti upravo u medijaciji. I na kraju, kada pred punom dvoranom sveučilišta u Zagrebu, studentima ne samo pravnog fakulteta, nego i svih drugih fakulteta, dakle, kada im pokažete što je medijacija, kada im samo kažete jednu ideju za koju moraju priznati vi i oni da oni nikad nisu čuli, tada i da im se jako, jako sviđa, tada osjetite ono što svatko od nas nekad osjeti, a to je da nema straha za budućnost medijacije. Medijacija je za ljude, a ako i mi kao profesionalci, kao medijatori, a prije svega ljudi ljudima, ne pomognemo, tada smo propustili svoju životnu šansu. I na kraju mogu reći da medijacija i humanizacija prava i pravne profesije uz pomoć pravne tehnologije s druge strane može pomoći pravnoj profesiji, ali i svim profesijama u ključnom prilagođavanju potreba korisnicima njihovih usluga. Završio bi samo sa jednom temom za koju su medijatori na okruglim stolovima, ali i u Hrvatskoj osobito zagrijani, a to je hoće li nove generacije odvjetnika i pravnika više koristiti mirenje. To pitanje je naravno otvoreno i ovisi o nama. Da li će blockchain, razvoj tehnologija, uporaba umjetne inteligencije, novih sredstava komunikacije, novih načina plaćanja preuzeti jedina primat ili će u suradnji i kombinaciji upravo sa humanizacijom pravne profesije utjecati na nove generacije pravnika, odvjetnika i drugih profesija da više koriste medijaciju. Rekao bi, to ovisi o nama medijatorima i o nama koji svim silama nastoje, i to pozitivnim silama, promovirati medijaciju. Na kraju bi se zahvalio, poštujući vaše vrijeme i schedule konferencije, ponovno bi se zahvalio na nagradi, ojačala me da nastavim sa promocijom medijacije u Hrvatskoj, ali i šire, i zato vas pozivam u tjednu mirenja, odnosno tjednu medijacije koju organizira Hrvatska udruga za medijaciju, ali koja je unutar globalnog tjedna mirenja. Također imamo okrugli stol i svi ste pozvani, poslat ću link na adresu vašeg cijenjenog društva. Jezične barijere, kao što vidite, ne bi trebale biti problem, povezuje nas duh medijacije. Hvala vam.
da sredi onaj glasni aplauz svih nas, ja ću za sve nas zapleskati, puno ti hvala. Divan govor i dobro smo ti dobro dali priznanje, znali smo zašto, i opet si nas oduševio. Hvala ti. Torej, Peter nam je zdaj povedal, dal nam je v teh kratkih 10 minut ogromno idej, ogromno nas je inspiriral, kaj lahko še naredimo. Ta organizacija teh okroglih miz, to povezovanje med raznimi poklici, to srečevanje in ne nazadnje tudi dajanje priznanj, nagrad, kako to lahko ojača ljudi pri njihovem delu, jih motivira in jim daje nove ideje in seveda voljo, da še naprej zdržijo. Tako da res je to sodelovanje med nami izjemno pomembno. Res se moramo mogoče še bolj povezati in še bolj delovati skupaj, da dosežemo te učinke. Zelo se mi je zdelo na koncu zanimiva ta misel, kaj bo tehnologija prinesla, ali bomo zdaj vrgli kovanček v računalnik, pa bo padla sodba ven, pa ne bomo rabili niti več odvetnika, niti sodnika, ali pa bo neka pravica s človeškim obrazom šla to pot, kateri jaz sama zelo verjamem, da bo najprej na vrsti mediacija oziroma ponudba ljudem, poučevanje, kaj je to reševanje sporov, kratko, da stranka lahko izbere, ali bo šla v mediacijo, ali bo šla v sojenje, in seveda to tudi učinkuje nazaj tudi na sodnika oziroma na samo sodno oblast, ki bo mogoče nekoliko drugačna, malo bolj prijazna ljudem, predvsem pa bo sodnik, tako kot zdravnik, moral pojasniti ljudem, kaj to sojenje je, kaj lahko sodnik naredi, česa pa ne more, in če želijo stranke reševati svoje življenjske probleme na drug način, najprej poskušajo mediacijo. Potem pa, če ne gre, bo pa seveda sojenje še zmeraj na voljo. Tako da jaz verjamem v pravico s človeškim obrazom, verjamem, da tudi, če bo mogoče po Zoomu oziroma nadaljavo, bo še zmeraj človek zadaj ta, ki se z ljudmi ukvarja in ki pomaga ljudem, da rešujejo te svoje spore. Hvala, Peter.